Thetho kaShembe ophelele ngoba nibona kunjena nje kubhizi kakhulu phakathi kwethu nathi la ebandleni njengoba sisodwa nje uyeke-ke mase sikhuluma ngomsangano lo khona eNazaretheni namhlanje kwaphela kubantu ukubukisisa kwaphela kubantu amaNazaretha ngiphume kancane kule ndaba inkolo yobuNazaretha inkolo ephelele indaba yeni iphelele phambi kaNkulunkulu futhi phakathi kwenu uShembe uyiphelelisile wathi mayise yakhile wayiqeda wayiphelelisa yaphelela babili abanikazi balobu Nazaretha babili akona wonke umuntu akubona bonke abayoma phambi kwenu abayoba abanikazi balobu Nazaretha babili ngoma kunjalo kusho ukuthi ngakhiwa lento kaNkulunkulu kuze kubhubhe umhlaba njengoba uShembe bosuka emhlabeni boshaya ezulwini kusho ukuthi ngahlala yakhiwa kuze kubhubhe umhlaba amaNazaretha uma isuka indaba ngifuna ukuchaza le kodwa ngibe ngiqonde enye uma isuka indaba uNkulunkulu ukhetha indlu kaIsrayeli wakhetha indlu kabani ayikhetha kaIsrayeli ukusebenza ngayo umsebenzi wakhe eKalevi wayisebenza le ndaba waze wadala nabantu bokuqala yonke into waqeda bahlubuka abantu inkosi uJesu Kristu wathatha iminyaka emithathu esebenza indaba yebandla bambulala wayeneminyaka ewu30 eqala kodwa wasebenza iminyaka emithathu bambulala imisebenzi yakhe siye sithi ayiminingi kunekaShembe ngoba ngeke osebenza iminyaka emithathu afane nosebenza iminyaka eyikhulu bambulayiswa yini base bemvukela sebekhohlwa indlu okuyiyona yakhethwa usethi ke mayise ezoyivusa le ndaba yakhe uNkulunkulu yokuthi kuvukele uNazaretha usekhetha intombi yakwaDebe iqala kuyona le ndaba niyayazi ke ihlala ichazwa bangayazi bazosondela kwabaziyo isuka intombi incane beyokha beyokha amanzi emfuleni ibona lembale yanuka kahle yayikha indaba endala leyo kodwa yintsha kwabanye futhi ihlala iyintsha kakhulukazi kwabangazi wayikhetha wayesehlala kuyona kwase kuzala uShembe ngokuhamba kwesikhathi kwanzima ukuphuma kaShembe emndenini efuna aqale lo msebenzi ngeke ngayikhuluma ngesonto elidlule siqalela ekhaya uma sesefike la ekuphakameni sevuthu kuNazaretha kuqale kusontwa ngesonto waqala abantu ebashumayeza mehamba baphenduke abafake kulezi inkonzo ezikhona kwakhona uAmerican board kakhulu ngaleso sikhathi amasonto ayihamba phambili amasonto ezifundiswa umese isebenzile uShembe le ndaba umqali wendlela sekukhona onhlangakazi sekukhona yonke into uNkulunkulu usefuna ukumthatha useyabuza manje ukuthi Nkosi njengoba usuzongithatha nje umsebenzi wakho uzawusala ube yini umsebenzi ongaka esesiwenzile uzawusala ube yini waphuma ekuphakameni wahamba wayolala odakeni eBhekunqola elindile ebuza uNkulunkulu ukuthi kambe nje ubusuzongithatha nje kuzawusale kwenzakaleni lo msebenzi omkhulu kangaka uthi uNkulunkulu khululeka Shembe awulande bonke abantwana bakho awulande bonke abantwana bakho uze nabo unabantwana angazi abantu bayazini kahle ukuthi bayoba ngakho abantwana bakaShembe ngoba ungathi ihlale iphunyuke khona abaningi abangaphilanga engazi noma umndeni wakaShembe ukuhlahlala bakhumbule yini
Uyahlupha lo mndeni usuwagxila kakhulu endabeni yenkolo wakhohlwa isiko. Khona abaningi abantwana bakaShembe abangaphilanga emhlabeni abahambe bebancane. Ngithi abagcine bephumelela ukuphila okukhulunywa ngabo kakhulu baye bebe baba bane. Kunontombazana oyedwa okugeli. Uzothini u-aunt ngabo babekazi ngabo bana ngazi. isiZulu sibuye siphele bese kuba khona abafana abathathu umdala umkhulu Stanel owesibili ophakathi lo zala thina ilanga bese kuba owamagcino owamagcino okubona kube yindlu leyasebuhleni ibona ukukhulunywa ngabo kakhulu makhulunywa ngomlando abanye ugcina nje musatshelwa kusuka entabazi usizo okudlule kulona noma sekufika ekuphakameni khona oBenjamin ababa bese bancane ngiqonde ekutheni uNkulunkulu usebenza kanjani uNkulunkulu akalona ixoku uNkulunkulu uyinono uyayithanda akawuxovu umzi wendoda uma ebuza ke uShembe ukuthi hayibo ngoba ungathi usuzangithatha nje kuzosala umsebenzi wakho lo esesiwenzile ube njani uthi landa abantwana bakho Shembe uyabalanda bonke uma efika nabo uyababheka uNkulunkulu uphawu uyababheka alibeka akalitholi kubona uthi hayi baphelele ni labantwana Shembe usethi lo awu Nkosi khona engimshiyile kulezi insuku ungicasulile ugundile esikoleni uthi hayi ngithe balande bonke hamba umlande naye hayi amlande uma efika naye libheka uphawu kuyena emva kwendlebe walithola uNkulunkulu uphawu alishayayo usethi uyena ke lona Nazaretha abhlungu amanga abhlungu amanga nomoya wokuhlubuka unzima Inkosi ilanga le uNkulunkulu ayikhombayo wabonga wajabulisa kwengane wabonga wabuya mebuye emzini wasekuphakameni uyababuza abantu ukuthi yini ningangibuza ukuthi bengikubi bekwenze njani bathi hayi baba besisalindile useyabatshethi bengiyocela uNkulunkulu ukuthi angikhombise ukuthi njobe sezangithatha nje kuzawusalela umsebenzi wakhe kwenzakaleni akuyona angiqondile leyo kodwa ngiqonde nje ukudlula ukuze nihlale ezinye izinto nizazi usethi ke sengikhululekile emva kwalokho kuseqala ukuthi uma ekhuluma phakathi kwamaNazaretha eShumayela awatshele ngobuhle benkosi yawo ezayo nobukhulu bayo abachazele bese ejika ke na indaba sezulwini yaxaka usethi uyena ubethunywe yiyona uthi maNazaretha misi ifikile inkosi yeni phakathi kwenu konke ngikwenze nani eyofike ihlabe ikufeyilise ithi ledlu sayakha kabi ayidilizwe ithi niyokwenza ngoba uyena obengithumile namhlanje kusukelwa thina siyingane kuthiwa yithina besithuma uBhombela futhi kuyokwakhiwa kulophu Nazaretha kuyoze kubuye uJesu kusukela ingane ihlale zolo bese kuthiwa ithuma uBhombela ngoba wathi yena wayithunywe inkosi ilanga babambalelo sebecabanga ukuthi kolokhu kukhona omunye ophinde ethuma omunye kwaphela lapho ngeke kuphinde kwenzeke kodwa udonsa amaNazaretha ngendlebe uthi konke ayofika esikwenzile nani ayofika kuhlabe ningamphikisi nikwenze ngoba uyena obengithumile iyaphi ke le ndawo amaNazaretha iya kulebe ngichaza ubuNazaretha bapheleliswa buphelele bonke oShembe akusekho chaza bodlala ngaphandle yokuma phambi kwenu banifundise ukuthi uShembe wathi uNkulunkulu wamthuma ukuthi akekho oyofika abe nomuzwa okubhala isihlabelelo mesenze njalo nibobona sekuyonakala akekho oyofika nibuke njengoba nihleli nje athi hayi yini eyidala ukuthi ubaba omkhulu ahlalani kanje awasuka amadoda awahlale lapha amakhosikazi awayelapha ngeke kwenzeke yakhiwa yaphelela lento yenezulwini njobe injena nje
ningakuvumi ngisho senimthanda kanjani ningavumi kodwa shintshe lokho enikhona ngoba uyedwa wanikwa lilogunye ukuthi uyedwa umuntu oyothi umefika phakathi kwenu ayofika kuhlabe nikuyeke nehlabelelo futhi ukubhalwa kwazo zithe mayibhalwa esokugcina usho njalo inkosi ilanga ithi siphelile ezulwini kumisi ukubhalwa kwazo ngoba mawungabheka kusho ukuthi singagcina ziyimiliyoni ngoba phela oshembe bazosuka emhlabeni bashaya ezulwini kuzofika kuhlala ushembe azwa amanothi awathandayo athi akuhlatshelelwe kanjena into ezogcina lapho kuzogcina sekunezihlabelelo zobuqembu ngegcina sekunezihlabelelo kaShembe waseginyezini owangaphakathi owasethembe ezinhle iyobe isiphelile-ke lento yobuNazaretha uma kunjalo yazi isikhathi esibababi ngaso kakhulu emhlabeni masingekho la singayimbethe lengubo singekho la ethempelini sikahle kabi kodwa masike sangena la kuba kubi ngoba sigcina sesizondeka ngoba isila kufuneka sikhuluma indaba eyodwa kaNkuluNkulu kaShembe uma sithola wena wenza into engalungile kufuneka sigxeke ukuthi ayilungile into enziwe sibanibani bese kuba sengathi sihlasela wena kanti asihlaseli wena sibambelele emazwini okujula ngobuNazaretha emfundiso kaNkuluNkulu ukuthi wathi nigade lokhu nalokhu nalokhu bengiqonda ukusho ukuthi ubuNazaretha inkolo ephelele yamiswa uNkulunkulu wasebenzisa abantu ababili wasebenzisa uBhombela wasebenzisa ilanga kwaphelela konke okuyokwenziwa amaNazaretha ukusina yini banifundisa kwaphelela uma ubheka isikhathi sokwakusinwa ngaso ngendlela kaBhombela ihluke kabi nenkosi ilanga kodwa yona yayisipholisha yaqedela sasa njengoba siyosina nje asikho istyle esisha sizoqhamuka naso asikho masike saqhamuka naso kobe sekwedimoni lokho niyofike nenze lokho kwakwenziwa babe ngaphambi kwenu kule minyaka eyikhulu niyofike nenze lokho esigcaweni kusasa ngisho ukuthi maNazaretha ningadideki uNazaretha abuyona imfashini uNazaretha aphuphi zonke ezinye izinto ziyaphupha kodwa uNazaretha aphuphi uNazaretha buyoba yilento uNkulunkulu athi abube yiyona kulabo bobabili abokuqala kuyoze kubhubha umhlaba amen ngeke futhi busaphela manje amen bambulala uJesu bayiqeda lento kwela kaIsrayeli kwakuyisiza uNkulunkulu ayesithandile wasikhetha kodwa sahluleka ukuhlala nobungcwele wayesebuye ezokhetha lesizwe sakithi nathi seziyabonakala izimpawu zokuthi sesiyahluleka kodwa ithemba lethu ke lokuthi ngeke sihluleke thina likuphi uma inkosi ilanga isizohamba emhlabeni ithi ngibona into ebuhlungu uNkulunkulu ngikhombisa into ebuhlungu bayazi yaphuma enkonzweni yashiya ingasabusisanga bayifica endlini ikhala ithi ngoba uNkulunkulu ngikhombisa into ebuhlungu ukuthi njengoba nigcwele kanjena nje nisazohlakazeka nizolwa kuchitheke igazi emzini wasekuphakameni njengoba manje benza ngathi kwaqhamuka ezulwini ukuthi kuliwe kuhlakazeka into ebuhlungu uNkulunkulu amkhombisa yona yini isizathu uthi labantu phakathi kwabo sekukhona umoya womubi sebonakele uye yakhe into yakhe uNkulunkulu ikhule uma ebona ukuthi ukungcola okuphakathi kwawo sekukhulu uyebuye ayibhidlise abuye iqale phansi futhi namhlanje uNazaretha beyavuswa namhlanje kodwa abaningi angazi lento kwabaningi bukhule kakhulu kodwa kuthina kufana nokuthi siqala phansi namhlanje uNazaretha bakhiwa kabusha beyavuswa lapha akhomba khona ukuthi beyovuka khona uthi uma ephatheke kabi uthi kodwa kubefundisa uNkulunkulu ngikhombisile ukuthi ekugcineni kuyothi sekwenzeke konke thina boShembe siyobuya uNazaretha beyovuka amen kusho ukuthi wahambe nethemba kodwa ubunzima obusazokwenzeka wabatshela abantu ukuthi kuzokwenzeka lokhu nalokhu konke nikubona kwenzeka namhlanje izinto inkosi ilanga yakhuluma ngazo emzini wasekuphakameni Shembe abaningi yini uze uthi ngomnye unyaka siyothi sihleli la entabeni bofika bajike lapha phesheya sikubonile kwenzekile khona unyaka esithe sihleli ngawo lapha bavinjwa bagcina lapha phesheya njengoba namhlanje sebegcine behambile nje khona unyaka bafike bavinjwa ngawo lapha
zonke izinto amaNazaretha ningathengwa abantu nathi singanikhohlisi zonke izinto uShembe athi ziyokwenzeka uthi kodwa kuyothi sekwenzeke konke uNazaretha buyovuka thina boShembe siyobuya inkulumo eyayikhulunywa phakathi kwamaNazaretha emini njengoba siyikhuluma namhlanje nje khona nje phakathi kwenu masegambe izukulwane aboyihumusha lento engiyishoyo mawomube sebangenile bayihumushe bayibeke ngeyabo indlela niqabane nodwa uShembe umlomo ongathethi imanga konke akushilo kuyakwenzeka amaNazaretha amen ningalilahli ithemba ngisho senibona sezinkulu kanjani izinto ezenzakalayo akushilo kodwa kuyokwenzeka hlala ethembeni wena amen hlala ethembeni ukuthi sizawuphuma sibheke ePasazi uyena owaziyo thina sizothi lapha ezikwentaba sikhumbule ithina labo wathi uma ukhuluma angena amazwi awakhuluma amile einhlizweni zethu ibona namhlanje abaphezulu kwentaba ngoba nombani kufuneka umeza phambi kwaShembe abe nalo ipasi ungahambi indlela engenalo ipasi uthi kodwa kaNkuluNkulu indlela kaNkuluNkulu inepasi layo ngiyathemba ukuthi wonke ofikile la ukwazile ukuyichaza ofike ngaphambi kwethu ukuthi mina ngiyiloyo ke owakhuluma ngaye kanje njengoba nathi siyichaza nje ngoba kufuneka sihlukanisele eMaNazaretha njengoba silapha nje kufuneka azi uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi obani abakhona namhlanje uma sikhona eqinisweni lakho uzawusibona uma nathi sihamba ngamanga uzawusichitha ngoba ngithi kubantu ngezwe kuthiwa khona bathi kuyafana ukuthi ukuyiphi indawo nokuthi ukuphi uma kugqoka umNazaretha nje kukhulunywa ngoShembe kuyafana amanga alihlaza lawa ayikho into enjalo akaze kufana kulamaqembu onke nje obekhona nje linye likhona elilodwa elineqiniso amaningi anamanga ngoba ngeke abe maningi anamanga libe linye elineqiniso ngeke abe maningi aneqiniso libe linye elinamanga phakathi kwethu sonke ukhona ekugcineni ayomkhetha umese efuna iphele yonke lento ukhona phakathi kwethu ayothi umese ethandile athi nangu okuyena engizawuvuka ngisebenze ngawo umsebenzi wami kodwa sonke sithi njengamanje yithi khona ngezwe ke bethi kuyafana nje ukuthi ukuyiphi indawo kuyafana cha ungaqamba amanga kufana ubobheka neindlela okuzaleke ngazo khona abaqhamuke ngo77 khona abaqhamuke ngo2007 besukuma khona abaqhamuke izolo yonke lento ingafana njalo khona lapha phakathi kwethu bathi kuyafana ukuthi uthembe ezinhle phakama ubuhleni kuyafana wonke umuntu uShembe akufani maNazaretha ngabe phela kube kuyafana ngabe besilanda onye kanye kwahamba kwabikezela ukuthi siyawuhlukana izathu ezasihlukanisa zashiwo umthandazo esiwuthandazayo awufani kufana ingubo emhlophe kuphela negama esilibizayo uShembe kodwa akufani esikukhulumayo kuyena singaqamba amanga ngeke sonke simele into eyodwa khona abamela okunye nabanye abamela okunye thina simele lokho esilokhu sikuchaza phakathi kwenu ukuthi uNkulunkulu kaShembe endaweni ethile wathi simele lokho njengoba silapha nje angazi khona mhlawumbe abathi incwadi angazi ngeke sibaphikise nawo phela bakhuluma ngento nawo abayaziyo manje sungathi bayafana nathi yakho ncwadi la thina kazi la kusukuma indoda akho ndoda yake yabeka namunye la njengoba sihleli nje manje sofana kanjani abasebuhleni siyabazi bazaleya kanjani January 2 1977 ekuphakameni inyanga yezulu yethula ibandla ligcwele kanje kwathiwa iyona ezokibambe umfowabo wasengayizivele khona ubufakazi umlando wethu loyo asikhulumi ngobuhleni sikhuluma ngomlando wobuNazaretha kwaqhaza uhambeni emzini wasekuphakameni manje uzobuya emva kweminyaka ewu10 ususitshela ukuthi bagcotshwa obabili kwanje kwangashiyo ngane emhla kufihla ukuthi siyathatha inkosi ngoba bagcotshwa obabili ubona laliyoshona bekhona yini egcekeni laliyoshona befile kuyo bakhuluma kanjalo ngoba amaNazaretha inhliziyo zazibomvu noma ubani okhuluma into ayithandayo ngelanga kwakufa umuntu uma ubaba eqeda ukumlanda eshowe ngoba uhambele eshowe uma eqeda ukumlanda engena naye ekuphakameni ngoLwesine
i-hour likhulu uMvakela uNduli wayesebulewe ngamatshe sekuyithuna semboziwe ngaka mawuphuma ephakameni uyoshona ezansi lapha kwakuhlala amandini bamkhiphe engena nje naye ngaphakathi imoto engena naye inkosi ilanga ilandwe emakhazeni ingena uMvakela uNduli wayegqoka umNazaretha bamdlaka waphuma ngesango ngaso leyo sikhathi amdlaka inhlalisuthe yayombamba ezansi lapha ekhoneni 10 minutes mkhulu amatshe ayisengaka noma ebona umuntu ukuthi lo muntu usefile amatshe amgqibile wayefika bekitshe ngaphezulu manje bese uzositshela wena ukuthi ke mawusuthanda babe bekwe babili begcotshwe babili kwangashiyo ngani mayima phambi kwebandla inyanga yezulu ukuthi seyathatha ngoba begcotshwe babili ukuze ubone wena umemeza lokho ukuthi lali yoshona ukuphi la uNkulunkulu namanga amaNazaretha akuhlangana nibona umsindo lokhu ungaka nje ingoba abantu baqamba amanga bacawa ukuthi uNkulunkulu uzawujika ngoba baningi awasayinela amangabo kunalokho uzoyihlakaza into namanga akuyona ipolitiki le kakhulu asikhuluma ipolitiki umlando waleli bandla ukuthi lilapha kanjani elokuqala lisunguleka ngokuthi kuthiwa uyena ozawubamba umfowabo osele omncane ngokwesiko elesibili liqhamuka ngo6 months ebambile October 1977 ibandla lasukuma lithi asisagculisiwe ukubamba kababa omncane sesiyalwa ileli lingaphakathi emzini wasekuphakameni ngoba angifuni maNazaretha kudlalwe ngani ningadidiswa abantu nambe nikhuluma uNkulunkulu unendlela asebenza ngayo into elengayo enhlizweni yakho mawuyicela kuyena uyakupha yinhle noma yimbi uma uyicela ilenga uyakupha umuntu namhlanje khona ingane kaShembe wena ofuna ukuyibeka uzobhedela uNkulunkulu uyibeke akusho ukuthi useyivumile leyo nto ubhalisa lento ayibonile ngenhlizweni yakho kodwa ngokuhamba kwesikhathi kuzawugcina yena uma enikwenzayo okungafanele kuzawugcina yena niyabona namhlanje ukuthi kwenzakalani la ngaphandle niyabona ubufakazi balento engiyishoyo ziyenzeka izinto la ngaphandle into ebinkulu namhlanje iyahlakazeka ngoba uNkulunkulu akasebenzi ngeningi iyodwa into engizama ukuyisho maNazaretha ukuthi uma siphambi kaShembe asibe neqiniso sijeke indaba yamanga nokuzalana nani nokuthandana masiza nje phambi kaShembe asazi ukuthi siphambi kaNkulunkulu osazi sithule silele bese siba neqiniso iqiniso lethu likuphi ke kulokho esikwenzayo mathiwa kufanele size phezukwentaba size phezukwentaba uma kuphunywa la ulindele siye emampondweni uma isasibekile asambeni siye emampondweni akukho okunye okufanele sikuchaze zonke ezinye izinto yena owaziyo ukuthi uzozenza nini uzoyilungisa nini lamadoda ahamba lamakhehla amabili ahambile aya kubaba hayi yazi ukukhuluma nani ngesinye isikhathi kubuye kube yinkinga madoda ikhona lo moya phakathi kwabantu ezweni namhlanje yazi abantu banesifo esithile namhlanje hayi nini abantu ubona kuhlale kungezwana nje kuxokozela abantu abalaleli ngenhloso yokuzwa ukuthi kuthiwani umuntu uthi ukhuluma naye ulalela ngenhloso yokuphendula na into eyinkinga namhlanje emhlabeni hayi nina anikwenzi nalokho ngisho abantu ukuthi kuxokozela kanje emndenini kubangani kuphi nje ezweni ingoba abantu abalaleli ngenhloso yokuthi aphendule umuntu eze ukuthi uthini uyabona ukuthi uqala ukhuluma mawuthi izolo kube kanje useyazi ukuthi ufuna ukuthini sokuthi hayi lalela ayikho leyo nto ngeke ngilunge mina lapha hawu awukezwa ukuthi ngithini hayi ukuthi bengicabanga ukuthi uzothi ngithi kunina lalelani ke manje ngithi kunina lamakhehla lawa ahluphekile abona kuNazaretha kuloku kudonsiswana kwenzeka yonke into aseyakubaba athi awu kodwa Nkosi sizoloku sibukela lento yenzeka kanje awusukumi ngani kodwa uyiqede lento uyabahleka uthi hawu ya madoda u1 ungashaya u12 ungashayile yaphela inkulumo uthi okay hayi ngibuza mina ngingabeka ungcobo nokhadi
bese ngihlala kuthiwe inkosi yasekuphakameni babonga babaleka njalo mangixoxa nabo bahlale bengikhumbuza ukuthi hey inzima lento kade sasifisa ukuyibona lento esiyibona namhlanje kodwa sathi masithi sisondele enkosini iyasibuza lo mbuzo bese ngithi nanithi ngempela nina nenzani nathi njengoba sila khona abathe kufanele abe siyangena ekuphakameni sibuyele ekhaya ukubuyela kwethu khona kambe kusezandleni zethu yini owathi kuyovuka ukuphakama ngelinye ilanga ubani akumina ushembe owathi kodwa kuyothi sekwenzeke konke umzo sekuphakameni uyovuka thina silandele yena asilandele yena akusho kuzokwenzeka kodwa muhla wakungabaza uyobe sekubeka icala ingakho ngithi nomsuxake kanjani ungayingabazi lendlela ungayingabazi ukuthi kodwa uNkulunkulu khona into ayisho makunje ngowubona umzimba imvula ziwanethile lamakhehla nathi imvula sezisinethile eManazaretha zisazosinetha futhi kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu kaShembe uyosikhumbula ngelinye ilanga uNkulunkulu kaShembe uyosikhumbula ngoba ukukholwa kuyithemba kholwa yikho into yokukholwa yithemba nje lokuthi okungabonwa okunzima kuzawukwenzeka njengoba ulana nje unethemba ukuthi uma ngilitholile ithuba ngayocela esihlalweni wena uthi ucela kumina awuceli kumina uzoze esihlalweni wena uzocela isihlalo engikusona esikashembe wena uzoza kusona uzonikela ubeka utiki wakho ucele ozokusiza ushemba kumina ozokusiza ushembe inendlela lento esebenza ngayo kodwa nina niqondi phela nani nabelwe lokho ezingeni leni lento inendlela esebenza ngayo njengoba ngimilana nje ngimi mina endaweni kaShembe angimile endaweni yami mina nginalutho engakusiza ngakho kodwa uShembe wasifundisa ukuthi wena mawuza la uzocela uyokusiza ngeke ke mina mase ngiye ngibona umuntu efika sezobonga umuntu acaba ukuthi ubonga kumina bese ngiyithulela nje ngoba mina uma uzobonga ngiye ngibonge kuShembe ukuthi nangu umuntu wakho usezobonga wayifikile endaweni ethile wazocela ukuthi siyabonga ubumsizile ngiye ngisho kanjalo kodwa khona ke phela ngaza sifana mhlawumbe kukhona abanye abawuShembe mina ngiyena uShembe ngundodana kaShembe nina njengoba nilana nje nize kuShembe uNkulunkulu amen ongabonwa ngamehlo uNkulunkulu wena akabonwa ngamehlo muhla nakhohlwa yilokho ngeke anenzele lutho uShembe muhla waqala wabonwa ngamehlo ngeke anenzele lutho uNkulunkulu owehle ezulwini waphila nani wahamba nani wadla inkobe uShembe uNkulunkulu wayesemehlisela isibusiso sokuthi ke enzalweni yakho ke bonke bayovela bayoba sebexhumanisa wena nami nalama Nazaretha washila kodwa hayi ukuthi thina sesiyophatha beke ngitshela amadoda kuningi besikhuluma ngamadoda kuyahlala kubuye njalo athi hawu njengoba sihleli nawe nje yenza izinto zenzeke thina sazi ukuthi wena ahleni madoda nje yeah izosikhathela ukuhlupheka ngivele ngibahleke ngithi hey uyazi madoda kulungile ake ngikhuluma imfihlo eningayazi indaba yenu iphethwe ubaba indaba yenu iphethwe ubaba ukhona manje koyise uyena umuntu okufuneka ayilungise ngithi mina yabona laba bafika namhlanje legenge encane ezalwelana nozokhetha inkosi nonjani ibona bayobuzwa kumina lapha la uNkulunkulu uJesu wayazi ngikhuluma ngenkosi uJesu wayazi ngosuku oluthile bazombethela wamazi nomuntu ukuthi uPetro wamtshela futhi ukuthi lo engizokha kanye naye uyena ozongidayisa mase kwenzeke konke bavuka ubuntu useyalenga lapha esiphambanweni bavuka ubuntu ngoba phela buyavuka usethi hawu kodwa ungayigudluza lesitsha kodwa uNkulunkulu useyahlubuka yini usebuyele enyameni usekhohliwe ukuthi kuze kugcwaliseke ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu fanele kwenzeke lokho yasheshe yabuya ingqondo kuyena ukuthi hayi lo mthandazo enguthandazayo ngathi usongifakela inkinga
angumukele ukuthi fanele bangibulale labantu. Labantu ngaleyo sikhathi bathi hawu sikhulule phela wawususubhajwa lapha ingani wena uNkulunkulu. Yilento engizama ukuyichaza bengingiyichazela amadoda ukuthi uma uShembe kukhona afuna ngikwenze ekhaya uzofika kumina athi sukuma wenza ukuthi ngeke kube uwena ozothi angisukume ngenza ukuthi ngoba ngaleyo sikhathi kukanjalo lento kuzoba sekube yami nawe ngeke saba khona uShembe phakathi. Ngazi noma abantu bayizwa yini. Kuningi engifisa ukuthi uNkulunkulu aniphe khona njengoba nihleli nje. Ngiyazazi inkinga zenu kuningi. Ngiye ngifisa ukuthi kodwa uNkulunkulu lo muntu kade ekhala Shembe usho ukuthi ngeke umdabukele lo muntu ayithulela ngakudabukeli. Bese ngikwamukela ukuthi uyazi yena ekujuleni ukuthi lento thina mina engikufiselayo namanje uyazi ukuthi uyokupha nini. Nifunde ukuyihlukanisa lento maNazaretha. Nina manihleli kanje umuntu odliwa lapha kude uthi nangu Shembe ekhombeni. Odliwa lapha kude uthi nangu Shembe kambe isikhathi sabo sasentabeni. Ukhomba nina ubona ingubo emhlophe. Nina amandla nina uniphile ukuthi umuntu megula umuthatha lengubo umthandazela uzosinda umuntu. Uma niye emzini womuntu kuthiwa khona into ezenzakalayo engalungile nifike khona nilethe umthandazo nenzovuka nathi niyayishingi lapho zilunga izinto kulowo muzi. Kodwa lawo mandla niwadayisa nini? Niwadayisa mase ningayigcini imithetho kaShembe. Ngoba niphenduka abantu bhaqa. Inkinga eziningi eninazo namhlanje njengoba nila amaNazaretha insizwe eziningi inini eniyilandele zona. Ukufa uShembe wayesekuvalile kunina nayihisa ninekufeni. uNkulunkulu uma edala umuntu ebabeka lapha ensimini ababili bokuqala wayengayimisela ukuthi bafe. Wayefuna baphile ngonaphakade ibona benza isono. Wayesecunuka wayesethi ngoba ke senenze kanjena ke sekuhamba kuhamba isikhathi somuntu siphele emhlabeni. Nani kunjalo nisuka la nibekelwe kahle ukuthi uma uyiNazaretha usubhabhatisiwe uphila kanje wenze kanje kufika isikhathi nina nihlubuke nenze izinto ezingafanele. Ngoba phela ukuhlubuka khona uyozulahla umNazaretha uthi angiselona iNazaretha. Ukwenza into ephambene nomthetho kaNkulunkulu ukuhlubuka lokho. Uyikhulumile lento ubaba omkhulu phakathi kwenu echaza ukuthi umuntu ohlubukile onjani umuntu osuke sehlubukile onjani. Sengeke ngayikhuluma ikhona ibhaliwe phansi. Baningi abahlubukile nje basihleli nje. Baningi lapha phakathi kwethu abahlubukile. Kodwa ngenkani yakho umuntu ukhona golozile ukhona namhlanje. Usahamba ngeyakhe indlela kodwa akasahambi ngendlela kaShembe. Ulindele ukuthi uShembe uzomsiza kodwa uhlubukile kodwa. Ngoba leyo nto esibulalayo namhlanje. Iyasehlela iyasifikela lento. Ngoba siphila kakhulu ezweni lencwadi bengiyifunda. Siza sikhohle ukuthi asibona bezwe. Sikhulumisa kwabantu basezweni silithwala icala. Senzisa kwabantu basezweni ngoba sihlala kubona sihlubuke adini uNkulunkulu. Ningi indlela zokuhlubuka komuntu waNazaretha. Mina ngizokucela kunina ngithi nje ukuqala lo nyaka sila intabeni. Asicele uNkulunkulu awunciphise lo moya okhona phakathi kwethu wokuyiphatha sibe siyamaNazaretha. Asikwazi ukuyiphathela thina impilo zethu. Impilo zethu zilawulwa uNkulunkulu ukuthi kufanele wenze kanje. Uyiphathe kanje inhliziyo yakho ibe nje. Umoya wakho awube nje zonke izinsuku. Uma ulwela ukugcina lezo zinto uNkulunkulu uhlale eseduze nawe. Wonke umuntu uyazazi njobela ubuthaka bakho ukuthi bukuphi. Musu kuyifihla leyo nto njengoba silana nje sizobika lezo zinto. Uma uvilapha ukuya esabatheni, uma uvilapha ukuya ku14, uma ungasini izinto okufuneka uyibike lezo. Uma ungaligcini isabatha, ngikhuluma kakhulu ngesabatha ngesonto edlule. Ake ngime lapho. Kambe uShembe uthi ukuhlubuka abantu abanjani abahlubuka uNkulunkulu? Khona phela right hand man lana bakaShembe manje
into eningi ngifuna abazazi phela ngale kwalokho kusho ukuthi kusazosetshenzwa inkosi ilanga ithi umuntu ohlubukile onjani ufuna ngiyifunde le ncwadi ikhona le ndaba la osola yonke into evele esihlalweni angagidi anganikeli angenzi lutho kusho ukuthi lawo bantu abekho lapha phakathi kwethu siyagida thina sonke nongenayo imvunulo ongenayo imvunulo uthi lo muntu uhlubukile kambe angayisho yini uShembe into entela wake wantela uNkulunkulu okay uma ningaphumi kulezi zinto ke nithini ngoba leyo nto namhlanje ehlubula amaNazaretha zonke izinto ezishiwo uShembe amaNazaretha ayilahlile uthi emva kwami mangihamba amaNazaretha kuzosale kube emnyama ezweni kuzawuvela inkokhelo enkulu abaziyo iyodlula ngisho kaMamthembu lo Mamthembu unkosikazi kwathi makhamba umqalo wendlela amaNazaretha agcine eseya kuyena engagculiswa inkosi ilanga isihleli agcine sephuma emzini wasekuphakameni eya kuMamthembu ethi ubaba mkhulu sevukile ukuloya muzi bafika oNgcobo nawo bake baya wayengixoxela uNgcobo uthi bake baya ngoba bona wonke umuntu uyaya bathi ake siyobheka lento lento uma befika uyaphuma ke bayamazi uthi uNgcobo nafika kabi ubaba usalela ukhathele kade hambile usanda kubuya uthi uNgcobo sathi hey asigulela lona wangendlela inyanga yezulu kuma kuthiwa imikhuluma le ithi hey yake yenzeka le ndaba ithi ubaba ozala mina ngempela akabuyele emzini womuntu sana uzosibhedela nalana inkosikazi yayisigqoka angazi yayigqokani imange kade siyibona manje ke eyami indawo amaNazaretha ayikho lapho ngiyadlula nje ngibheke mina ekuthenini nizoyeka nini ukuhlubuka nina ile yami indaba ilapho nje njoba nihleli la nizoyeka nini ukuhlubuka imvunulo isikhona wonke umuntu kusasa umi ngomumo ngoba phela benze njani labantu benza inkingi uveleze emhlanganweni uyothi uyambona uyazehlela uyazenyukela abantu bavunule bayasina mawuthi awubuze loya ukuthi akasini ngani hayi ivunulo uyishiye ekhaya uthi khona le ndaba uShembe ayishoyo uma uhamba emhlabeni ibhuku lakho liyabuya ukuze ubonta kona umdlalo lo unebhuku lika14 unelika 23 lika 25 uma uhamba emhlabeni liyabuya lizohlala kuShembe bonke nje abahambe emhlabeni imindeni yabo iyayigcina imfundiso kaShembe amabhuku ababuyila lapha egenyezini kulendle sithi ekamqali wendlela abahambile kamva ngilindele amabhuku alethwe nabo nemvunulo hayi madoda ngiyazi le nemvunulo kuthiwa khona ebuyahayo ngoba lezi zinto lezi hey kaNkuluNkulu njengoba ihleli lapha nje sezisendleleni yakho njengoba usubheka endleleni yakhe ezulwini njengoba ibekwe lapha kuShembe nje izinto osuzoyigqoka uhambe ibhuku leli uzawufika esangweni kuthiwa wo nkosikazi eka14 ifika ingilosi ifuna ibhuku uma lilapha egcekeni iyazi izolibona uba solilethile kuShembe uma ke lingekho okay likhona lapha kodwa bese kwele stokfela ngoba sekudlala istokfela ngo14 nango25 nango23 sekudlala istokfela ayikho ke namuntu engayisho phela abantu basemalungelweni kodwa sekudlala istokfela phakathi kwalibandla njoba nje kuhlangene manje kuyaziwa ukuthi inyanga yamabhuku le kuzoyiwa kumphathi kuthiwe gcwalisa ke mphathi sengiyakhokha gcwalisa usuka ku iyiphi inyanga kusuka kiphi inyanga kuza kiphi manje August gcwalisa usuka kaAugust bese yabhala umphathi bhale August September October bhala imali eceleni angithi kusasa kufanele abuye bese fika nawo umphathi sekufaka imali uyaya lo muntu lapha akayi ku14 uyaya ku23 akayi uyaya ku25 akayi kunentshumayelo yalapha kulezi ndawo muhle imisa lento uNkulunkulu wayingenza umdlalo
kunentshumayelo yobukhosikazi ozofika uyizwe ku14 bese ukwazi kulo mzoganele kona ukuthi ubeqotho. Kunentshumayelo yokuba inkosazane yokuyiphatha ozofika uyithole kaShembe ku25 bese mawusuyizwile usuhamba kube nosuku ukuthi kusasa ke kuyakhokha iminikelo kanjalo na 23 ukuze ube indoda ezobaqothi uphathe kahle umuzi wayo kunemfundiso oyitholayo. Manje zonke lezi zinto maNazaretha zizolunga kanjani nini njengoba ningayigcini nje lezi zinto zizolunga kanjani? Angisayazi indaba yenu. uNkulunkulu wethu angifike ngikhulume ezinye izinto la mase ngila kufike kuvele zonke lezi zinto engalungile phakathi kwenu ngine ngasayikhulumanga into ebengithunywe yona. Anginazi ngempela izokwenzenjani lento maNazaretha inzima icashile ilula kabi indaba kaNkulunkulu ilula kabi uShembe uNkulunkulu wamthumela azosicathulisa ukuthi labantu kuze bafike kumina Shembe bafundise lokhu bakwenze kanje kulula ukuyezulwini ngisho njalo noma angingathi kulula ukuyezulwini kulula ukuthi ufike umesangweni lasezulwini uma uyiNazaretha uNkulunkulu wakwenze balula bese kuzingilosi ke zizobheka incwadi ukuthi uyadlula noma udlula. Kodwa manje amaNazaretha awafuni nokuya khona amaNazaretha ayejele uthi uShembe maNazaretha ngoba senibethele ngubo isihogo kunina sesivaliwe njoba sewuyiNazaretha nje isihogo kuwena sesivaliwe nini into esiyonehlela amanamba emhlabeni sekuyoba ukuya ezulwini noma ukuya ejele lasekuphakameni. Namhlanje amaNazaretha abuye avula indlela yesithathu uNkulunkulu ayivalile avula indlela yesogweni namhlanje amaNazaretha ebingekho kumuntu oyiNazaretha bezimbili indlela ubuye ejele ufika uthethe yonke lamacala engithethisela wona engithethisela wona kufika usuku uthethelelwe uphume uyezulwini kuShembe. Namhlanje amaNazaretha avula ulayini wesithathu yesogweni. Namhlanje kukhona owesithathu uNkulunkulu ayewuvala ngesikhathi ethuma uShembe kithina namhlanje lowo layini uvukile uvulwe yithini. Izinto esizenzayo sezenze nathi saze salingana ukuthi ugcina uyesogweni ngoba abantu bayakhuzwa bezwa niyathukana nithandani niyazondana nizinto zonke umvuzo waleyo zinto ugcina ujikijelwe esogweni. Khona abathakathayo khona benza yonke into lena yonke leyo nto iyo legcina ivula isogo kunini kanti nina kulunge kabi ma ungayi kuShembe ngemsebenzi yakho khona la kushoda khona kufanele ugqunywe ejele lasekuphakameni lapha ejele uzohlala eqalile isikhathi ifike ingilosi ikukhumbule. Uyabona lolu suku namhlanje nje kothi sekumnyama kuwena iyofika ingilosi yesabatha yakule ntaba ifike ithi waye khona entabeni ngosuku oluthile ngicela kodwa uNkulunkulu umzwele lungaphenduka libe ukhiye ukuthethelwa kwezinye izinto zakho. Kodwa phela asingalokhu siqhela kakhulu uNkulunkulu asizame sisondele kwenzeni intando yakhe vele izosehlula kodwa sikhuzeke amaNazaretha. Yekani umkhuba okungezwani emathempelini yekani ukungezwani emakhaya la inikhona yekani ukungezwani yekani ukuxokozela emzini yoyihlo. Hlalani phansi mani imndeni nikusebenzisa isiko nesizulu nibuyisane ngoba ayikho indawo la kulahlwa khona umuntu ongalungile emndenini akalahlwa ndawo. Ungadinwa namhlanje uthi ngeke ngiphinde ngimkhulumise umfowethu kwasha kwacima ubokwazi kodwa udlala ngesikhathi sakho ngoba kusasa kufanele umkhulumisile. Yekani zonke lezi zinto eziyiphunga elibi phambi kaShembe ziyekeni. Sonke sinezinto zethu maNazaretha akekho umuntu ongenayo into yakhe kodwa asingabi igqila zezono asingabi igqila zamacala. Yonke indawo njoba lento engiyikhulumayo ngiyayazi abantu baseFrayedi abaseGoli abaseMpumalanga yekani ukungezwani. Umsebenzi kaNkulunkulu niyawubulala eGenyezinye kuyekeni eThekwini
bhamshela ekuthabeni iyekeni lemkhuba okungezwani nibe neamaNazaretha iyekeni lento Amen. phumani kulento uNkulunkulu akathi umengena phakathi kwenu athole kunephunga elihle uthi ushembe maninyathelana ekuseni alingashoni ilanga ningaxolelananga nina indaba iqala la yabona yoba silela ikhona sebexabene yoba sila intabeni ngiyazi sophuma la khona bawe sebexabene abanye kuzobe kubangwa inyama abanye obe kubangwa i-drink kubangwa izinto ezingathi shu ibangwe zibenkulu afake yonke ibandla phakathi kube khona abavumelana lona kube khona abavumelana lona isuka indaba uyoyizuse usukumasha emampondweni hayi uphi bani hayi ubani akekho phela kwenzeka ukuthi lapha madoda ha umuntu uyayilalela leyo nto ayikho lento eyayibangwa labantu umoya nje omubi odlala ngabo abantu iyekeni lento maNazaretha ngize nginenzele kube lula ngithi uma senizile kumina senixabene nibokwazi ukuthi akekho oyofika wina kuwini muntu uzugijima la ubani ungenze kanje akalungile umkhuba wakhe vele kade ayiqala lento ngizwe ngithi cha uqinisile manje uyazi ke ubani omnye wethu kusho ukuthi manje sizokwenza njani ngoba kufuneka ubani simbuyise kulento yakhe sithetheni kanjalo nani indaba zabantu ungathi nawe umphathi umuntu mekutshela ngomuntu ukuthi ungenze kanje bese ukhumbula ukuthi nawe wakwenza kanjani bese uthi hayi vele yena umthetho wakhe kulungile soyikhuluma indaba yakhe uma ususho njalo kulowo muntu leyo ndaba ngeke usayikhuluma ngendlela yokwakho ukuthula ngoba usumfakazela ukuthi vele lo uyahlupha ayiphele leyo nto bazi niyayikhuluma uyabona uma kukhulunywa indaba uthi ayikhuluma umuntu into iyinhle bese nawo ukuthi khona vele umoya onjalo unawo sibanibani bese uyabona kusho ukuthi baningi abakulento akayedwa njengoba ikhulunywa uyena nje kusho ukuthi baningi akhuluma nabo bavumelana ukuthi usibanibani wenza kanje shembe uthi asinyathelane usho into enzima uthi wena onyatheliwe xolisa wena uthi umuntu mekunyathela njengoba nihleli nje la uma enyathela ngemva uMnazaretha phenduka wena ngiyaxolisa mfowethu ngiyaxolela ubonanga nje nginyathela wena mekunyathela ubheka ukuthi ubani awukambe vele usibanibani